Ông bị theo dấu xe bọn gia đình Inka pa epiwa pa paking ambon manlang dan lain minumi pa ngagolang tampin. Ông komite letin na program komite nasela ang lujin department kala yang okipen hozong kanong tain pamugin asay tandiya jong pongkota Ông cho cái phần sông rồi, ông bằng cái hình thì bảo sự cái sự kiện, Jesus Christ thì áp dụng xuống sang hàng lâm trên vậy, út tâm mình là thôn na, không phải xuống sang xuôi sang lại, xuống thu thiếu số rồi thì nó mà cái số mình lại ai đó lại phần Som phát sayo roman lo kami Yesun Mary le Joseph lo aman zong Bethlehem ma min sunni amana so isi kasar tupi kunduya so isi min sunna samsen kila na so amani zong si holi zong le chiran na so Mary nào sơn ăn qua trên chi những sự nào chân nào sự nào ni cái trong như lần qua cái cũng là đi xong mà đâu qua cái tao bằng số bằng Italia tao bằng Tahari ông thì chi dính được những ngã qua rồi cái lần qua cái hay mà lâu qua mà cái tao bằng số Leng Yesus Kristus mending langsung mending su amai mehau sau paman kiyo so sum sim ning ti bungkim lai to na ya ai wangin tan ko ka chen hobi sum su honda to na jang ta wa eta ma su gending mending am lo pa na su wai ta on wai pun ham ai yon ja su amani bongina si Bethlehem bongina su so na chung chang so ahin yesun oni jing kalen banjaman jo pon jibin bible sang sim ng kasim mo tin le pathini nga tauna ton sa ni ting ko jing kalen sim dibin Galatia bungli dang isangan simwe ayawangin pat in dan tu ja umbo kato le eho sapa lam tu I the na dimun name shoma su dan tu ja kina sapa su pathin ain so kan hi pathin baiwatin sim ho pathin yo tu sa dingin pathin tu te Tin pathini samsa tam ne ute holo pite sapau di pathe lalu se na lawang ko de kinang ta kasangogin jangan jong Krista pinin sung sama kali ning sung sama tibun tu nale sing le kakisu han ho jan kasot ing probang kanini bisang le dune jingkal Wai kai pom na jong na ko na awin ngai ka za wa pakai mai sam de thia nang man sa de nei ko bin kai ki pom na ma ka hin thang wa ben he pakai tu sun pa na pol Galatia mi te na le ka thot na sun ha hin ta in na mai suma ko na dan tunoya ati ma bang ne jing ka lai chi sung chi bible sang mang sa Krista pin sung sang kyoli mandi vein Loksek ten naso kamole molhi nama nei mang sikit dimin nako na kaung dinamin he sula puan lang kuteng le pram kakiman sang song natwa ka hol song namin loksek ten naso inegin pin nang obung miti ho nga zong hagawang to nga karse na ni tinibin naso kamol nei molhi nei mang sikit dimin nako na kaung dinamin peza na so ha sung je so minana ko ma kaung ta he
Isi Bible san ye na de pernah jingkap jiwa atau tinggal yang tak kenal musuh hati in percinin asapa ain sokai Bible tu sangat menjauhin obat dan cintain apa yang kalau dia penulisan sangat cintai boleh dan semua ya mulai fahmi dapat mulai tu ada in apa nak Lungsit dulu ya, umpai pahin, sepani, pidin pat, ahi dawa le, dekan din pat person ate kan ni. Boleh kan na, dan semua ya umpai pat tu, saya mau ngin, isi, saban lai so dan semua ya umpai pat ni, mungkin kan ni pidin pat tu, lungsit ni umpai pat so isi pat so hin. Sudah teh sinadong biasa, sabang su komsomani alin takahi, apa o teh mai pun dengan sabahi na ling seti na su sangke lo lai, esi sabahi na asan kelo na sai na golu tinga asan kelo na, elai esi pasahin, iesun esi komsomani alin takasu, bahi na sabahi na su. Okey, so ane lo he. Jadi so insung golo kini dengan so maupun nak latih dengan so komsomani asin tinggal kita mengasu jadi dan mudu ya so kecewa so apa sen ini pihak tinggal golo so asapa so kita mengasu insung maupun le tak golo mau mondai ya mondone terus kecewa so sabang pasen apa hina apa berusia le apa asunga mau penurusi tadi nasu komsomani le alapan kehe komsomani ajin dong la sensa su amasu meeting lo lai isu akan sana esai do muhin ani nen gripte sona tunggu yang zong sapang su komsomani ajin to kahe apa bo do thelo isu hin Komsom lagi orang genting le amoin, bolu atau bolsing itu bolu itu apa toria isi Apollo patien ona, apa patien ona Apollo patien ona isi ni dia bisa langsung isi komsom lagi hina isi patien langsung Greek dia soalan tu dia su sapang pasen isi ni koneksi langsung apa bolu langsung Sang tidak metisu akimun he. Yesus kita ang penasanga masanga su mihinte hitan tumuya anu mihin sapang kilu bangasu anu ahimin he. Yesus dan tumuya su mihinte lungkim lula kipana samkim luna anling kelu ahi. Yesus dan tumuya puna samdatna ngai sa jing am nau patien sa hi na su go alo thi na diwa su dan tu sab sit na pun dan ton sit sab sit na ini em lai ta wa su em la ko diwa patienin asa pa su ke sa su wan mo za an so he editun great dele jete sapa Ewa wangsu, sabang su ang pintina, pasal lahidin lasun, kita bangasu apa ko, dohidin le, kungguya tungasu isutin, namehi kungguya isu lohin, pasal wangsu, sabang sayung le, neo saya apa nahe, pa pulu le, pa bui le pa punasu, mungkin kai pesai tang, ini sun, amawan, kita bangsun, Israel kate he. Isi komsomani mungkin na puna su pilih na nevin, griti yang komsomani itu na pilih na nevin. Edong le Kristus dan tu le imbai wasu, yo sih hatu na pingin ngai saya ini. Adi dia tak sensate, jadi alam Israel kita kamu musuh namhan tu nevin. Yesus Kristus leisi na ang pina
ama ama ko na he ewa dong kadam isan thenao besuk san le ang pin ako na he ama rawa ko na he do si dinga he kadam na ko hung ko he eje chun ani ne hin lungsit moya umai pa he umna pa ni na sei din dan thu sabse na san na ko na lungsit na moya hin ko samkim man the na di wa su pathin atapa su ke sa su leishi na aung pin lu ho dan ji ya su ama aung pin na ni ma su pathin da kai adun tu sa teng an su sa so ai da ne yesu ke hing te ya ka sa sei ma bo win de te pathin le mai ka lo pe win teng la kim pu pe win teng la mana ngaca mana pe win sabu chen la chati de pe win tui tu cha tui pe win ini sun kum som li pe ajut na ba kun sun awon de no si e am bon tin pathen nong se na sun pathenin he te de nong amo he asa hi na sun anung pi jung min ke sun mel ma kun nong tam chen ku do ben ai wang ton sin su khem na ason pa sa wen su khem na he aung tam zo te se da na le ama wang si ya su pathenin zel sa te hi anung su wa he jawa ko na su kum dani hing se ni pathin ho pi dong sang galo wa pathinin anung su no ita ne he jun ese din mula idin la ta wa su Yesu Krista hi wan mo ja pathinin atapa ewo zo se lo tin sa to dinga ain so se Yesu ama hi atapa Yesu Krista hi le mi hin dung pi hin nang le ewo zo se hi thadam na isan lo giu dan noi um wa ke ta su hin ko hi iman giu hi Yesu hitisun pathinin ain so lo na pi pen su Wanwe ni te ho do si thatto na isan na diu la te le sapa bu ilo thin ni wa su amai te wa se pi pen su ha in te in pathin sapa ain so ta ti na su ya su bible sang in sim na su pathin in ato bun le te le mehim te hi chon se thi na im lai ta wa im ba bu na su kristan in za to de wi ti he chim gao saya tinggal hanam ting la zakok hanam ting la mosi hanam balaman no koi jong la ase hodo sewe besi de segi de di de kit segi de balan pe an se pausu kum segi wa su Yesu Krista he wa noza kum pe he Yesu hong tu la main iba na le de te Babylon ko mapuna kum som segi aso chan nao so ana hin Yesu wanda de sit sim pa pathin dingta hong na ding alung thimu pathina ain bewin hedisen ding chen sai na go amo Babylon amna wa ko na pathin hong diu mun su he sai na go su ain pu na wa he chawa ko na samo enjong so si na pathin dei lo lam na ko na wa ko na pathinin Israel sate aku piu adala wa Babylona soan ke now Israel na amai ta wa he aton sin asu ke now abor ke now ozo sesu aung isi win esi aung isi na wa pona su esi ong thula ma hi mi noi nga nin wa ke da pangan ko dan ke an lai ta wa ha sani ani nin so na lam no hin na le esi pa lai ta hin gri ke hi aching team then le ban lo ja hi missing pen then le bao ni amodo se bijo se hin drip bao hi tua ho i bao he bang wai ai lo wal ban lo ya tinga hi mitin nam tin he pen ba hi si English bao mi lo sin he bang ai isi ba lai ta sang hi drip te he anakan ko sun Mizo sin Greek power attention Kevin, attention Kevin. You see, so na le power dozo si Rome ten Greek
ko na su kani na su ai na piwa vai ai no pa no su e ji so le pa na su rom le ga pum pia su mi jo si ai na su ke he ya su a so na akan na do se grip te so na lam pang ni mi jo sin ai na we e ji sun krista ki pa sei pum din hin pa thin thin gon ka le ha lem sang ta su ha dum su ani kin ne he abanin leisit ki wai hom damin rom ten wai ai pu pa wa su le kham sum su sam le mon am ta in ki pa nam ta hezun amoin pex romana an even gam sum sun sam na mon na ha ni nong ten ingzen mizo season amangin rom nan mam sum do si yang sun aki mangam pe tan isi kasai ke le sum la pai an nang ja ka do se su rom te sum la pai ho do su win ti sun pathin ho do hin lam pi mong dan te la pa lam mi yo sin isi green pau sun Iwai hom laman nam ting imalam tu sihin kecin anumin zaman mungkin anumin iba anumin lamin anumin iwai hom anumin jaga jo sesu sam kim kian leisi iwai hom lam sin ya kai su kaling senin on iwai pura ne yetun Yesus Kristus apin dingi kem gawon ana seju hin ejong le asai na wa urin hat ahin ta sun min atin the gun ten le Rome government atin the gun hesun Yesu Krista he si hat ki bitin lai ta su me te do se ton se thina in lai ta wa su banoi mi te do se son se na kuna thado di ma su Krista ama he naw se na hung pe na ama za la he dunia ini bon sawa tasan wanga hu himai jan de no he Yesu Krista da le ki se do mu he to sai nen ong tu do le lang so na lam pang yan lang ten le ye wa hom lang na i bi zong le e jan se hu isu tu na su olin ha ahin ba ati ba ya asai ju Yesu Krista ba me mi idan son se da ko na ta to dinga ahung hat alim sang pat su Yesu hat alim ta su Yesu pat su alim ta Yesu mehim sunga kunin meri sunga kun sun wanu kun hiu kun su ahung pingin Yesu ama kun sun Krista a ta san sa ti ho do sin sun patien sa hina go ru din sun Yesu pas ni win Yesu kun ni kuin wanu ni te ho do si Greek and lang, Rome and lang, koi mi zong le. Ta san sa te ho do se bon sawa, lum se bena ta san la na su. Hu hing chan din di wa he. Patinin mehing na ti na ai ti a anam khalo. Mehim ti san pang lo a. Pateng le nunga ting san merin su nga ko na su, wanu lum ko su. Kesi pa ni ta su. Amin ti ho ta to na su. Patinin ama he. Wanuza ain sola kita amaza la puna hi kim sen na ini we yesun punizin kala patin to ajolin komna polin atlin in aiwan atlin in dan tunu ya umho ya to din le e ho sa palam su I tin mun me shuma so dan tunu ya pinga atapa su patin ain so kan he Tone jingkala isi papingan jolin pom na wa Krista untuk masama tam tune umna umlai phanan lang totem le Greek te sonan lang totem le jote sonan lang totem le pongthulama anam na phan lang totem le kiwai hom dola din no do si now tone jingkala patin ro jolin pom now patin yo do sa din patin ko kita kai
Mm-hmm.